UMLE ke jirang ba sosne sotun hagani ke sing loplai ba ya ga ambulance syakathan narbang ka ba jingerap ya pala ka santli gishnang hakathan bernihan ke jing plai ba ya gani ka ambulance kalalong ha ka jingelang hashnong narbang ha ka ba kirang ba shnong bat ki pai ba nakathan narbang kila shimpenta ya gani ka ambulance lamang lemba ka scheme SRWP de bentau snam arja apsau arja apsan ha ka jingnun kabakat syaka khat arlak shushu ka jingerap kaba shilak sanpau hajar ba la sin yang shimet da UMLE bat ki porlok jong u namar ba ki dan shibon kishnang ki ba dang jenjar ha ka let kawan la pelat yakane ka 4x4 ambulance ba kanla ban let ban ai jingerap wat ha ki benta ki basniu ka surak jong kathan narpo la pen pet la khami ru ya kani ka ambulance da ka rural development committee jong ka narbong circle. The 23rd of January 2025, myself as the MLA, I would like to thank God Almighty for the blessings that He has given to the people of my constituency, and we are standing in front of this ambulance which is ready to go and ferry the needy, the patients, to take them from each and every village. And on this day before I do the ribbon cutting as a sign of releasing of this ambulance, I would like to thank all the headmen, Jitna Amluka, Narbong Circle, Bosti, 14-15 villages, सबको हम धन्यवाद देना चाहता है, and the Narbong committee have worked hard for this day to make it a grand success. Thank you so much, and as a mark of and a sign that we will release from today so that people will get to use for this ambulance. So I will do the ribbon cutting, and I hope that this ambulance will serve the purpose to each and every community, each and every village here in and around the Narbong Circle. Thank you. Thank you. Thank you so much, the chairman who presides over this program. And I would like to thank Hamloka Jitna Gaubra, 14-15 villages, Jitna headmen, सबको हम धन्यवाद देता है. इधन की रंगबा स्नोंग नाकेलियांग की स्नोंग की बफेर की बदन हाकने की हाको जंगल Narbong Circle, किधन की स्नोंग की बदे जंग की खासी, किधन की स्नोंग की बदे की बशोंग दा की परलोक की बा नाक community की mikir nangka kidon kisnong bagi song daki garo nangka kidon kisnong bagi song daki perlok naki Nepali te hakan gesngi nakaliang junga ku UMLE asuban penpau ya kejing sokmen hadien ba ladep ban inaugurit mensimsnam ya keneka health and wellness center ya ke health and wellness center ngalayo ban ay ya ke assurance selene kejing kular akmat kinong ilam baro ba ya ka ambulance nagabenta ki pajba ki badon hakine ki than ki baye kedu sibun ki jing namar ba ki nimpat yo yang surok ba paka ting lai persang banwara ada kene ka ambulance ke ba dei ka four wheel aga ba on pensuk nagabenta ki nongpang ban leit ban shaw le ban kit syaki jaka sumat de kene kede haka jinge penbet lang ringkat bat ka rural development committee jong kene ka Narbong Circle kaba kini ke noyelam nadu ki rangba snong ki bafer nangta ki members ki bisimkhia na kabanta kedika circle Narbong akaba kilaya wan shekmat na kabanta banchim ya kajingket kli kumno banla ban aya kajing shekri kababha na kabanta ki pajba ki badon hapo jong kedika Narbong Circle ding asokben ban penpau khmat jong ki baro baka scheme kadai khat arlak naka SRWP ke scheme ke balabu kerpang
ya way Emily ngelayo ban ai kumbakat arlak na ke scheme SRWP but haga jug por namar ba ka ambulance kadeka 4 wheel tengi kemla ban pendap haga bidai tang na ke scheme bat ngelayo ban ai daka donation bat ringkat bat ki perlok ki baya contribute lang bat nga ban yarap basilak sanho ban pendap ban pendap ya kadeka ambulance ngelayo ban peli mentagasngi ai ba kene ambulans ka bangi peli mentagasngi kan long ka ban pen mentoy naga menta ki pa nong song song baro ki bahap hapo jong kene ka circle nang ban pensup iki bakin lek ban kit ya ki nong pang naga menta bakin yo ban ai ya ki jing sumar ki bakham kloy naga menta jong ki